Ki artli ki kunhun seng bhalang naga distrik ribhoi ki bakenthop ek HANM bat ka COP haka khandai tere gujliau ki lalet ban berngam dek beteng bat wat ban Khang Khyrdep sendan ko beget nat trikam jong ka sarkar pedeng ka balatip kum ka Indian Council of Agricultural Research ICAR ka badan umyam. Kini kejeng berngam jong kini ki kunhun seng bhalang kala pau bei hadian balami biang segawai pat ka kendrum kendram ka balakta ki samla nong trei ki beri Khasi ki balatrei mentala bon snam ha kani nat trei kam jong ka ICAR hadian bekila syak khate ka bainong trei jong ki klem kanu konong rem la ban kedau hang ni badang shen kum kini kejingja kendrum kendram kalami ha ICAR hadian bakat sangut ki samla Khasi ki batrei kum kinong apara kila syak ubeng kam klem nong rem bad halor kani kejingja na kaliang ki kunhun seng bhalang ki lalet ban le rek beteng akan ketnat bad kila berngam wat ban Khang Khyrdep shipor ka office trei kam jong director. Hakani ka kendrum kendram ke bami hakani ka kenti ke bamentapat la kenok bagi nong trei jong ketenan ICAR ki bla syakri mentala bon snam kila syakhate ka bainong trei jong ki klem kanu konong rem ke Paw Biang. Bat keni kelak ta war ka kamai kaji jong ki samla ki babesai ki longyeng longsem kamtam hakum ka negapor badan kejing khangdam namar kejing sapriang jong ka kelam COVID-19. Hadin kejing yo kubor halor kani kejing syale ben jong kini ki samla Khasi ki batrei ha ICAR nakaliang kinong yalam ke HANM bat ka COP hapo kejing yalam uba pateng mersing presiden ke HANM bat uba bandari rentathiang presiden ka COP naga distrik ribhoi lalit bani kendo yu Dr. Harish GD scientist but officer in charge ka ICAR National Bureau jong ka plant genetic resources bat ban keren daga pateng halor kani kejing le siliang yakinong trei ki beri Khasi. Hadian kejingannya ke bajur bagi ni ginong yalam neki artli giseng nakaliang kene ketenat kalakular ban penbiang no ekotulap jong kini ginong trei ki bala syakate ke bainong jongki ban nakaliang ke HANM bat ke COP ilong bagani ketenat ke dibansil no mardor ke bainong trei jongki ke badang sa hadu ubenai jeliu bala da kene ketenat kamla ban penurlong yang kejing dawa nakaliang kini ki artli giseng ke banse ban le de bateng bat kata ban Khang Khyrdep no ya kene ketenat trikam jong ke sarkar preng level kepada lokal kepada trei yang ni apa ICAR yuan ke komplain bagi orang bagi Siam Layak yang tertulap ambil ubrimeu meladap dan lang kaseng gilawan gila tokit sekali office jong ke ICAR bat gila lap sisa bakalong kumta dah hadin gajinya keren nagalang officer ke beri pej ke beri kami gila kular ban siu ubrimeu hanu ubrimeu bunjun meladap bat nagalang kaseng gikwa ban penpau gawe ba ñiew ba nakapor ka sadya ipardo para senam ki jongi kisya nyon hakita ki nongway ki bawan nabar ikerpat syabaro ki non tribal ki batrei hangne hapo stit ka jongi ba kimdai ban nyon ki pardo para senam ki jongi oi ñiew ba ka sarkar kalau aya ka lockdown ñiew ba wat ki no tre sarkar kim syam lalai tre handai ka tulop ki biang ka bangisu longo along ba hangne hapo ICAR kadai jong ka sentral balai pat bakim syam la aya kata katulop haduk madahawan mangi kiseng bawang kane ba kamdai su panja nang ne sakmat ba lada kaya ja nang ne sakmat nginut banong ba ya kane ICAR ina kalian kaseng gin sawan ban khang salah kane kadai ka message ke ba clear sabaro ki department ki badon hangne apo ICAR namar ginang sudap yo ba idugi security ru kaja kumju nakapor sa kapor ka jingle don bor jong kine ki harpoi ke bangila abanong ka sarkar kala dai ban sim khya ba kini ki bru ki bawan nabar ba kim dai ban le don bor ha ga negari ke jongi nambar ki wan ani ki wan mal trei bala omba kin wan yon ya ki parado parasnam ki jongi bat ha ga negasi kajing keren kala seso bat lada kim siu ya ka tulop jong ubnai me adin ubnai jun na ga le ka seng sa sisin ngin wan bat ngin wan khang nan ya ga nega office jong ka ICAR